Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baro kini kilong ki khubor bam tagasngi. Imat kaseng NPP kabadang yalam ya ka sarkar jilla but kumjuru ka jing yalam ya ka bor sinshar haki HADC kim sngotenat yu ba Victorani MDC ka jirang constituency na ribhoy ban ahitiken. Utay UMDC ubabat EM bat ya katanat Arts and Culture lembat kiway kitnat iba kham kongsan. Uba Victorani men haka khatwe turik ulami no na kaseng NPP bat ulab sud iladi sya kaseng Congress kabadai kaseng kaba umi khmat hagipor kibala dam. Day kajimbam kensnap jang kaseng NPP yakum UMDC ba usya penduk tiket ban yakun election kalakta bhai ya kajing sngo kum unong yalam ong uba Victorani. Gani kala pelong ya ban shim ya karai ban mi no na gani kaseng bat penyeso biang sya kaseng gaba udon hagipor ki ba mensha kata ha kaseng Congress. Men haga khatwe turik unok pra arhajar arpsahu ki nong yalam jang kaseng Congress haribhoi district kila pediang snobha ya ke MDC kaseng NPP na jirang constituency uba Victorani ba ula penyeso sya kaseng Congress bat ru ban penklan biang ya kani kaseng haribhoi bat ha kejilla. Ya kani kejingelang ban pediang buram ya kejing penyeso jeng UMDC kaseng NPP na jirang constituency uba Victorani la pelong ha pelau jeng ke school Moonlight English Secondary School Haberni Ribhoi District. Layadan lang uba Adrian Khan melim uba day u advisor ke Ribhoi District Congress Committee uba MG Kharshan Lor uba day u President ke Ribhoi District Congress Committee uba Rocky Marwen uba day u Vice President ke Ribhoi District Congress Committee uba day ru ukertong MDC kaseng na Umsning Constituency uba Prangsli Singpli uba day President ke Jirang Block Congress Committee uba Florence Rani uba Biam Nongrum Working President jeng ke Jirang Block Congress Committee lambat kiwe. Shushu ula ongru baga jingmi jeng una kaseng Congress hagis nem arhajar khat riu bat teter kadai na kadau jeng ke jingbam sngo yahab ya ke jingyalam jeng ki nong yalam kaseng Congress hagitu kipor bat kabala penduk mensim bandang klan kejat benriu khamtam ke jeng persang ban penduk borno ya ki rangba shnong bat ki nong sinshar shnong. Ndai ngalik pe point no sakoi ka party samde de ka jing le khnang dunga ha ka por bikin mau ar jar khan riu kadon ka to ti pundu por ya ki dam basnong apo district council players phila pinda flashback ya ka memory to be ha ka por bang ya don apo ka district council ha ka jing alam Kumu Chief Executive Member Bang PMC. Shushu kalawan yang kata ka an ban pendu ya gitu ki babang arnoloi. Kiben mau tharai. Hadin kata Chief Minister dongi burung-burung nakani johi gaseng Dr. Mukul Sangma. Na suspend guy Bang PMC bagi ya trace sudah bagi. La suspend ini iman se. Kumu perlok bagi ni lang nang kaseng Congress. Andere ba mi tumto hre kadang gada. Kani pidi kan semoto kadang gada ba Dr. Mukul Sangma Chief Minister wo suspend yang ni wo perlok bagi rengkat-rengkat. Dan terkadang aman si bandino, but hal kapur untuk baklan ia sengri ya kawe ke parti ke bertemai PTF. Ia tu berkat pada PNC. Ia pun bak PNC hendrai hal kapur jarkat ba ini sitting MLA demi Ilatik ba ngamdong su sa party Congress. Jiwan siya nakapol sa kapol banongto niya triran para lokal. Te haka jingwan ki bon sale ngaru ngalako ko ngomto biya
ya try kita akan dikasih orang lokal. Arda Khatra Yarum NPP. Ada kita snap Arda Khatra baka NPP pun bagi parti Kongres kalian ikut bat yawan rum kumubah respon tensong semua halang dhar bat kiri. Hal kapon Yarum nanti ke founder member dari NPP itu. But military Arda Khatra Algar Arpulai but ni sitting emblem. Andai kita semua nam pempau itu baik ba haka kendai jadi ke November ipelong ya ka block meeting dong ka NPP setiap hadlainya but kendit kumbayo tulong masing hantang kedit bagi leader iong ba menta university MPC dongi ade kan bujli no bagi paik ba nang sumstong kan bay sa kano ta ka iong ba long shoot the way lu kajo ar kajo lai kajo kadang-kadang pre-plan conspiracy bagi laya plan bah. Tengam semusi ngam to biar. Haka arpu kandai tarik along the state meeting from the NPP haka for live ji. Apa semusi show ngam ki baswa kata meeting from the state level. Don kita kijuhi di block members ibadan hak kasih kendai tarik elect ya tendo yang state president atkajuhi kasur ba uto pindah tiket umum poi syai ru de lain je ilong lami nala ka jong yin tak diso sarong ban pan lupa la ka jong bha ban aina yang ai ka bha ka de panyo pat ka de ban ni na ka yin ban hadin bulagi nala ka jong yin haginya nanti dulu kemudian pun sama kawya ulama sibun kijinge terju haginya begitu pat hakut pun kita agak jinja upun sama kawya lawan kijing babe namar bulatan ya kijing jislang dong upaya dong pat hadian ulasim ni barai bangalit hai yang selaka jogoyin dan ipa akan mau ispa apa akan mau ikimasi kisnian akan mau diri jumbo baruang pa syayanga pengaduan seksien pat bat ayanga tang jagai bangbet mo pengaduan hangi kopi ngambil kami terpaki bulan ngambil kami kesak apa ondai syayanga tagron khai sing kopi kalau dulu keju ke hubur akan dengan operasi ke pemerintah agaba ibu pun Victor kami ubolong WMDC ke parti Kongres Hawardan Khasau no babu lama itu nak parti berlawan file yang mentah dah keju ke mesin kata kalau ba inwan ke parti Kongres kelam kedua kejut kendon kelam kedua kejumpu kendon yang syak yang apa dengan parti Kongres kelam kedua kendon but ipres subhai pi babu hadan kejanit pemerintah berkene kesi kalau kesi jang sak diken mau yang kecilan blok Kongres Komiti kalau nggak bisa kan mau hak histori dari District Kongres Komiti pengilayo dan penyusul yang wena kenalan napo ke District non hikmat napo ke District Council upanan long udhat jam parti Kongres hak juga forum UMDC Kadang ikan mau ki benai kontak. Tang kata ko tuli ki benai. Ngila dulu ikan ngelan ki petrau. Apa kapati Kongres. Sama je kontak. Mo ketut ya UMDC na ko ari hoy. Mentang UMDC su undang gembok. Hari dilan ko basta jugong boleh ngelayo dia sa UMDC. Tapi perlu ki kapati kebajan na kanta jeng publik ko sepa.
Mentai la susnai hari boy iladan sawai pat MDC kami but ingeskan bubu kajingan topi kalang kajing IMCM yani jaga parti kongres har bukum kade kapor kebasakan asli ki benai kalade kapor kalade ayam bagi hakban mi lagi dong ki kisan bilangi ban hat kibut lagi ban wanra yang kita job parti hangatan mau iba rugi hadi tu jemnai meledak marsius goi ke kubur ba katuk ane ki noyalan ke parti kongres IMLA KMDC kini na ke parti kongres palepenis na katawai ke parti mo baru kita ke jingdiau ila thangyong la dem bekut postat yang hangge tengah lek kono ka jingkermen juga kalau tu karena kata jingkermen yang wangidan jingkermen penginjok berkat bat kene ke buah ke pengidan ndai anda apa yang sepuluh kene ke buah ba kita tu kene kinami kuat na ke parti kongres kini na ke parti kongres paling pedesa na katawai ke parti kita bagi diskusi baru kerelaan ke parti kongres kita bagi diskusi ndai kene diskusi kamsun dan Islam iya kita kishin apa kejelang kami hantam hari kasih baca dia kami kita pun kita dalam kiwai kisan san hima sima kelawan pedesno saya parti kongres lagi dari kita khidmat lagi so dari kita iskor saya Shillong saya Jawai saya Naskoi Samarang hari boy pengiru kajian hak khidmat ke pemerintah kajian ini itu parti kongres dan kita dalam kongres mau ini rumah kongres di balik pedesno sekiwai pat parti hendai kiwai pat di parti iwan pedesno pat parti kongres dan ai ke kesan dan penklaim yang parti kongres kelang parti kongres kan job agar MDC kebersawan hostel kebersawan memang kata ngasih penambah idam ketikirman kebesaran bahawa kejengwan dan persengan kejengai kesan juga kene kira orang ba kena lagi pau kumat kan wana MDC ke parti kongres ke parti kongres kan nunduk mesin bat kandon honam tam jong jong huar jai arbusan baru pi Rai mesin pi apa bagi alam pi pat baru di kolej pi kisahnya di kandidat di bahasa Indonesia penbahasa sanggut nak parti kongres yang betah apa jirang kumpangi Bapak Adrian yang pernah penong yang menjadi kandidat ayah pada parti kan sajid kan sarai pat ulu lagi kandidat di pembiantan ke badan kata kalat lanit kabu berjob yejid ya utang pat lista pernasian apa jongga malu malah apa jika apa tarik dalam bakla ke parti kongres kan sepun mana yang kiketkan di banyak ayah dan ke MDC Upasawan Wadar Arbusan barang ayah jadi ketua kedua yang ibu Victor ni pat kejingan tu pi sesian pat berkat pat berok kiperok kipalawan berterislo akan dikasih ya jadi ketua kedua yang berkenai tiga yang jadi bersesuatu tilang berkenalan jang GBCC pat apa kenalan di Bafrang sekali di Bapak Adrian tolong kakim ke Bafrang bagian orang yang jingcok penyemdan ke jingkat petian bahawa kejingkan dekat dengan Kubu Adrian saya sisir pat ke parti kongres apa jirang blok kasawan yang jingcok ke badan borong bahawa sedang MDC ulawan ke kongres parti itu ilong kami kibai datang ni ikong Florence Rani berkunjung kibai warrikat amlah kunjung terbang kibarok rekam tham ki borok ki pakka ki baidan ka ne gejata ilong pa ki porlok samla kan theber sangram ki hat kore komalong gene sngi ko kemen ma ko bakra namar balai jingman rum jong babu Victor kare kindian na ko apan makai pi lese ki don ki bayang perkhat ki bayat harai sniu yela ong babu wan imat mun rum man sim kabu aku apan ong ibi gene ko wei apa jingnya keren baru Babu Victor kejengmu kejengmu ke om one room without condition kan babu kalau itu condition hukum ke Congress Party bom om mendiman bahagyo kane katai kene kejengwan kejengmu kadai bom berpengkelannya ke parti te kalau kejeng kemen ini kebakat ini uri ramba ubal ajak ke MDC Arsin uai kata kejeng terwah hak majuni
Raya pi ibaya motor lese ke jingwan rong ke jengbu kadai lese bersyuk kabu. Aku apa nama pi baro bahkan ikam deh. Abang yang pai keleng mentah ini baro ke kena kongres parti pun belakang ni baro ki kelak lani kelakut. Repeat di mentah kat ni kiwan. Mentah MDC dong kejirang konsumsi ulah join sengi berkelan lagi. Kano kejikolar nak keleng kejengi. Nah, lesi ngalah penong hari ini kipor lah ya dak nilai pun persat. Babu Victor untuk badak dan bagi NPP. Hari ngau pelai pun melalui ukur tong ke Kemeni election akan ikisnam meladak. Aku lagi kan pergi dulu. Nomor paling ini tahu kata. Hak election ke kadang meter. Nyimla penong bawa 4%. Nyinyo kabut mau baiklah. Kam lagi kita leader. Henry habak kitmu menrum. Mangingin day ki ay bantang iki. Nagaling kedunga masuk kan kejengwan ng Babu Victor. Mauru lesi belalong MDC. Udan hi kata kejengku banyak kun hi MDC. Pada kata lita ingin lah bantang. Abo apply ke tiket ingin day masuk her. Keburung kejengku MDC uhak hi bantang. Lalu me kun syo ke kejengmun. Henry karai kam syong hanga. Karai ka syong hanga leng ka blok. Ngingi dong ka sistem habok kongres ka jumi. Ni syong ka blok dan propose ka distrik dan ka distrik kan pati ka teng sa ka MPCC. Hari ni kermen menta abaw lawan pai. Une orang ba sa ka parti ka jumi. Bahag ning senam araja rapusan. Alis mono mariboy ladon Ahmad lesi gibayatan kata gaji kermen. Nagajilang konsumsi ka jumi karena kau unseng konsumsi. Hari kami kesini ke Bangyawan banyak pulang tiket na banyak keren kita. Hari kami tangga ji pensai na kaleng kejengah. Lesi babu ngatarai kintip bagi beliau. Ini keno ebi kini ketho ebi. Hari ngatarai biru kukulali uri orang ba pihak hi mensim jadi keren di paiba. Akhirnya kisnam melayat lesi kidon kelaiman ngaji susi. Ya kataru tu bagi orang pihak hi berperiang. Timlah berkentanya tak barok. Hari kini aku apa nama pi borok bangi habang yadan agak nekapor ke pemerintah. Borok ni pak banyak terikat nomor balai menterkelan yang ke kongres parti. Ni borok habang yawan mentasi banyak rum naga blok. Awak babu wanita lengkap lagi pada dibayar temu banyak rum lang jaga kongres parti kejungi. Kalau ke dokumen nomor balai nilai tip penilai iklan susu. Nagaleng kejongan lesi. Nagaleng ke JBCC gila beton kino kijing artati yang disosi. Hakano ke bentar. Ngaku apa nang ikan ini weh. Baga jingwan rong jon Babu Victor. Om lese banwan rong nalor lagi banlek try ni iki borok. Mereka dai banyak try ringkat. Ya borok ibayadan hapa kejirang blok kongres komiti. Wadu mense bonong bangi lasai kata gakam kejungi ke borok lasa kene yang kamdai tentang. Dari yang hibaro, ay nasim nomor babu la om lupa bagi netre rikat. Om sulek marway hike hibaro. Kerawat dia do mensim. Lesen nagaleng kejonga hila banyaman tay jing susi. Hila banong bababa asulek don bor asukap jubor dengan ika meeting. Hari kamdai kita. Abang aku akan klan ya ka blok aku akan klan ya ka parti. Kat bala ibor ibarit bijongaro ngahaphi berkerpat ya pi menyadong hakan ika jakan. Nomor balai. Hagi lagi por ngilama di gaji susi bang ilaram hari mentah bang ii pekladon kalat bang ini job ke election boleh ni bisa kaya kaya gerau ngaru menako apa keren serong मेरे साथियों युवा माता पिता जो अपना कीमती समय दे दिया यहाँ में आने के लिए आपको सब धन्यवाद देना चाहूंगा इतना अच्छा हिंदी मैं नहीं बोल पाऊंगा लेकिन अगर जो गलती कहूंगा आपसे मैं माफ मांगा हूं। आज का दिन खुशी का दिन है क्योंकि हमारा एमडीसी बाबू विक्टर रानी कांग्रेस को वापस आ गया। उस टाइम में आपको सब पता था कि उस टाइम बाबू विक्टर ने खिलाफ है, अगेंस्ट है, उस टाइम एमएलए का इलेक्शन। लेकिन इस बार अभी बाबू विक्टर वापस आ गए।
अभी हमारा कांग्रेस पार्टी मजबूत हो गया क्योंकि हमारा जीरन कॉन्स्टिट्यूंसी का एमडीसी कांग्रेस ज्वाइन किया, बहुत मजबूत है। आप लोग मंजूर है? मंजूर। इसलिए इस बार भी जो भी आए हो आपका कीमती समय दे दिया, इस बार में मैं आपको ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी का साथ आप लोग रह दीजिए, साथ साथ काम करेंगे और इस इलेक्शन मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, एमडीसी इलेक्शंस इस बार कांग्रेस जीतेंगे। The live meeting ilong kataga state level committee dong NPP badhangka manka president jaga blok ilapan pau yang ikertong ke ba ilayo pediam naka blok mo manka district naka manka district president dong district ilapan pau yang ikertong te naka jirang blok du kelapau ketenggungan berhadin kita kemudian berang-berang dongi ien bagi pempau ba hoi ka kerteng ilapha berbeli kamat basupun officially ni kemai kita semua si kalong kana pempau ni baru di blok committee members di om ba u MTC menta unum poi sama-sama bundal tiket. Sedang nak play itu di member juga state committee di om ba play itu kan ika kam yeng di wandra apa ke state level. Dia kata tu makan main to. Hada live tarik December. Ngalai well yang ikatukat ni di parlok MDC bagi kendo yang state president. But hamta marsen lek mui teu khot ini tidak lain. But song no pat song tau state presidentong babu khubor jopi te rasmi ha. Khubor jopi te rasmi ha all the block members ilawan pembentu ba ada piyeng kinum poiso sama-sama. Untuk kublai pun sar nasional function kublai state president one week na. Hadir kita South tarik jamune December ngala I application jona sa president jona Congress ngakwa benyakun ada pi island. Iswa kata na hindi na badlay himaway nga khot yang ikatukat ni di leaders ka ba wisanya at nga kili jumot kuno lado tiket ke NPP nga hapsang no yung M ihap yang buku niya kang rengkat-rengkat jadi nga kakadaw yung fee apply no but kalanod ban apply but anta kaniga jing amnod jungi gilarong sundon menta kasi Bat ke parti Kongres. Tiket kasong haka MPCC ka kandiat asikwa bantong ini hangne ba oi ii bakani ka parti Kongres. Na tu ka por jami ma jadi rumbai late jadi rumbai bang poi hadu play ile mentor dengan kalau ayat dengan long tu nomikmat asmamu yaki August nem 8,000 pra aba ka party Congress kalau pendo tiket ini along kasih ke basmo si hadu kata pun ngalong unong kikam jengka Youth Congress Kumu Secretary. But hadin bala pendu tiket ini, Arjal Pra hadu kane kenti, hen nadu Arjal Pra hadu Arjal Arpusau, ka parti Kongres Kamla dan kli habo kejiran konsensus.
ada yang plan jam beli. Wong ada ke parti Kongres kailat dengan impian sesi akan ke parti hapo ajiran konsumsi. Di paipa nomor sang dengan paipa di baik ketai dengan kepat pinjaman dan dekat benar. Hagan ke election. Kumulong kikam dengan District Congress Committee. But nasno kenja. Amar ba tournament galajan. Na try lagi the news. Ba arpuai terik. Oh, jomuni ubnai February. Ngin se ya teput. Banjit yau tau NDC. Jom ni jiran constituency. Debeli yang nasno kenja. Namala hadu menda hapo Riboy district player na ke Congress uban minglikong lane opening batsman mo haga cricket na tay baro PFP cricket lane utaw opener bami na sing Congress opening batsman liw bakren hanni paroki na sing Congress balapan pernah na ka umsling block Congress ba bu ya ka thong bahmat ba umsling kan pembing yo paroki banyak pun hatani ke election MDC. Tementang adon kam ken ki parlok sawai opening batsman ubanya mi dekat karena batsa kumbal lainut pat kiwe ki batsman ibanya mi lari boy banyak pun ki tournament jong election sa district council. Temeneng alayo snow ya jingkren garo. Nakwa ban kli di long baro boy dan hangni mano beli ki garo subhanati kaciri gen te banyo we arlai nang hi sa gani ke thambri bonga dogs ni chet kutsum angkat sawakut tera pikan pelan ye kata wa kim tipsho en ai kuble ye ki parlok garo pidan ne betta ke baterpang banyak thakbo rengkat hal district council kum kita kicat cenderung berterpang lani mangi baro kibalayo yang kata jingi tho baterpang leng baga khenet ke banreu leng baga sectional ke constitution la ai yang ai thi ka hok baterpang bangini yo bang thebut akan ke MDC election hakini ki khendiak ski ki banalet lagan ni jing tenno onom Kongres to khatam dan di jingong maka Kongres kelakut Henry Ngomi P ke Kongres kanengkut lano menoro Kongres khatam ini hoga lada hiba akan pengkut ya ke Kongres pinagla ya ke Kongres pilak manden Henry Bang Rak ya ke Kongres Ban weng na jingong jimperkhat perdan jong ipaipa Ban weng na donor jong iba 8 Kongres kami ke masuk manong ipi namar na Kongres kala sandur ya ke imlang na saalang na jonga na jongpi ka Kongres kala penong ya ke riba 8 na jongi paterpang lengba ka kernet ke bandreu day na kasortar Kongres kabla ay ni lembaga konstitusi na jongi manong ko Henry Amupna uboywa state jongi igaro khasi jantia lembaga konstitusi na jongi la ay ang taga jinglong kabakerpang jongi dahil naman kata-kata bangong na lagi kren ng district council kani ke election ke bagiong ke state election lakanane ke tak local election ini bersutho ban weng ya jing perkhat perdan ban weng na jimut jing perkhat ke jongi banong weng ya ke Kongres lagi na kani ke diri ke jongi mar wala ke Kongres ke ke sing haba kalai ya ke jinglong bakar pang yang ai de ke Kongres ke sangur ya ke diri ke jongi Baka Kongres kabajuyan barbo hasda balupai ba. Kadon gakin hari thor. Kadon gakin hindi bong. Kongres kahas garibi kesah. Kati juga parti Kongres. Kati juga Kongres parti. Kadon barbor. Baka
untuk usuk. Baka Kongres ka jungin barbor banyan skam manong. Hasunda bagu pada. Baka Kongres kamju pet no pada. Ka Kongres ka don barbor hasunda bagu pada. Hagi bikin nyop santuli Islam ni balalan di bagian ya tinggal lo ke jongi. Long ka tolong la ikran ka no kanoro. Wat klet ko ki pada. Mano ba ay ka jinglan lo na ka jing sinsha don bor udoni. Dai ka sing Kongres. Mano ba ay ka constitution ka jongi. Mano ba ay ka constitution ka baskam. Ka bahado menta ka ni sarkar BJP. Kamra kan pindu ka. Dai ka sing Kongres. Mana ba ay jala ka jongi dei ka sing Kongres. Mana ba sandur ya ka jinong bakar pang jo ka jan kunde ka jongi dei ka sing Kongres. Tela da don mana boong Kongres khatam ho gaya. La da don mana boong ka Kongres terakot ay mapitang gawi na juba. Kiwei kila bangkut. Kiwei ki parti kila ban lek banwang. Kila ban soksit support. Handai ka Kongres kanyai don. Hasda buat pagba ban ai ke jingsakri ka banjana isam haka diga ri ke jongi pagba primata shaka national politics pag phailur ma phi support Delhi ke bajamata kattu ke jingle dambor ke sarkar BJP nadu usnem 8000 khatsao ke bajamata hapo lok sabha shispa ngut ke MP jo masang Kongres ki bayalan mendaringkan bagi parlement hakapo India Lands ki youngster mamam ko sarkar BJP watle donbor mapi banta ya ka perkhat perdan jong patba banta ya ka jingong jing perkhat patba banta ya ka jingong jiman patba bat khampang ka jingem lagut ka jonga ka jongpi dei ka Kongres ka bayalan hapo Lok Sabha ban youngster man yenran ba banam aila ke sarkar BJP kabakha banta magyong ya ka perkhat perdan mat yor kongin ka jonga ka jongpi kali ka kenti mentangin lek banyak pun ya district council election kadai bangin happen ke mau yu peta badai ke sing Kongres ke jongi kabala pelong yang ayat hi kunne ke mangilong ni em hagariti ke dustur ni yo ya gariti ke dustur ni em ya jingan lot ke jongi ni long trai ya khando ke siap dai lengba ke sing Kongres lengba ke khirit ke mandu jong ke constitution jong dari ke jongi hamni hajiran blok last MLA election to candidate the 8 jungi wan ba menda kani ka kenji lengba ka jingwan penyesno jungi babu Victor nani ngangen nagani napo constituency ngin R13 the wind of change ke bagi ong hakin pareng kaler jong ka jingkelang kalawan ngin nemdu ka seat Kongres nani hakani ka MDC ke bangta dimenjur na peta menjur na ilong nam hagati tengingat baka jiwam jeng babu Victor ni kan ai mensir ni ke parti Kongres bangingat in sa say yo candidate na kadega sing Kongres jungi nang ni napo jirang ini kau jirang blok Kongres ka sapamlet renti lang bangin say yo kau kurtong ubara kanwanra ya ka jingjok hakni ka kenji komta ngin yetre ka nginya train na district bagpagkanya ki block kin mahila kin train ka kam barata ka chongki ikun sama kin train ka kam na chongki banyo where kin song hodong hangne menta lada pidang kwa banyo ya ka jingem balangut lada pidang kwa bakaliti ka dustur ka chongki kanang ne lada pipa manginang la ban pagkan ya ka kernat ka bandre ka chongki ringkat kita kikendong ki badang ka kernat bandre chongki ai ka jingshanya sa simpa ka sing Kongres Ninai ke jing syakri ke bacanai, hakane ke kenci ke pamita. Jangan namsyum ke kapor.